Se salifon feto longra tanpa sadar hatungo nina. Tem longra lah. Se longra anto feto sering launi ni huinnya. Desculpa huin tabele ke huin nak loke akhirnya. Nebe kono kuliah ema feto suka to nebe. Lah ye feto longra. Huso ema ser doktor ser na ba. I don't study that. Ina huin biologi seda but seda ma hoten makrene. Lah ye feto longra. Lah ya feto kono fo partos dala sanulu atu hira de. Ini diferente mungkin kandungan lemah, taman fo partos barak depois dia tempo jangka basic. Tapi lah iya feto longra. Secara alamiah, feto ni vagina akan kembali semula itu. Ini topik seda mana. Kono bay dan bem foi viral nih, buat tamak dan ano, idanya live streaming, tamannya nervoso feto malu dah tetenya mane maute, depois ni ikus ni fotis sai naruk liu, trata feto sir to temi lifuang longra. Nah, dan mau kuliah topik mana? Laya feto longra, bro. I'm telling you this, laya feto longra. Secara alamiah anatomi tubuh perempuan vagina akan kembali semula. I'm telling you this. So, kuliah karik suka tibung labele foti ansa. How comprende kata botamang ni nervoso tama iya feto da. How kompanya live iya feto da dia ni mane mau te antoni lasimu. Jadi dan ema kalau saya bot ya ba. Masa asal foto ini babot tamak ne karik kuliah suka tibung, ya kan? Tama kuliah claro ya. Ini mane ni sperma selah halo botida sekar feto no ovarium la tampung ini sperma. Obel sperma dia tu dalam sanulu o tafale bibi karau la fo oang. Feto ma fo oang. Feto no vagina, feto no ovarium ma fo oang bo. Thank you. Next. Okay. I'm telling you. Jadi ita moris nene feto mane balance. Ita sama-sama persija. Ha persija mane, ha persija feto. Persija feto. Itu dua sama-sama persija. Okay, but you cannot say that. Maybe how nonton your life, how Sinti grows ho comment. Tamay na ba mane sira na mindset hanes ang utunia. Iyan ni comment I'm just saying iyan ni comment life, niya life. Mane sira na ba ni iyan ni life lara ni iyan ni comment lara ni quasi mindset hanes ang unia. Hancur lembur. I'm telling you this. So yeah, saya wakar tahu standar semua, make sure ola balance na ba. Kuliah kar suka how comprende. I know he was mad about that because ia feto ida okay? Dalitang point mana feto ida, individual ida hatunya. Dia hanya mane mote antunya lasimu. Makanya buatnya saya naruh dan ya. Jadi biasa dek kuliah ansaf be funat tama hanya mindset langsung be. You stupid, you dumbass, shut the fuck up. Ala kuliah udah. Kuliah kaya masir nebe makne mindset ane how kuliah bat tama los kuliah ba comprende se idane la tama obrat significa dane mindset la persija degree dala barak ema degree bot kuliah sa fe fa balu ema dia balu kuliah o comprende balu degree dia kuliah la tama kakutak da nebe ya are mindset ne tidak menentukan dari degree ya. Bebe menentukan dari cara pola pikirmu seperti apa. Mana terus nia kuliah bafeta nebe mak dia ni manute. Iya, makanya that's the problem. That's why. Mana serius feta thank you virgin masih rasik lah terjaka loh. Ya, cause that's the standard sira for. So ya, how ini kuliah netral. Balos, my loss. How la kuliah 40 feta ma dia kli la kuliah mane ma dia. How kuliah hare bazia. Problemnya saida. Hakar hare problemnya saya dak itu. How mane mosla aseto how mane maluk nebe kuliah media konaba. Ya, exactly. Ni malu gustoron ni kuliah sa ami mane ola bellori ami mane one mane malu baru one mane onia mane maluk balu mindset langsung ora. Mana se explicar realidad de hanu dar mane more samoto kofeto barak orang naing ho klosan hanesane. Ya, hanesane right? So what's the problem? Ya. Mau kadang nya kuliah nih makan sampai aku nonton nya bene live mas harus salah tahan so gross. So should girl have their own standard like should but thank you
Tenki, ita ema hotu tu tisri standar mores. Putra acha menta cantik manis tanik. Ama how is a filter? How tak filter goro hare o aat keras jurane. Hello je makeup. That's why I was a filter. So yeah. Comprende na? Bonita na fating. Nina! Hello! So yeah. Bueno, vamos a ver badinas. Sebenarnya hot sih. Cuma sha, hahemu sha. That's why kafein pasti akan hadir. Benane iya virgin. Primero dek ne hotu ona agosto ne 5 menit dek hotu na. Problemanya gengsi sosial dek lah. Iya buat tidak maka buat lidik tidak ada meditasinya. How's life Upu? Good mama. Thank you. Good. How's life, baby? Abinya mindset gaya loss. Really like your confident man. Thank you. Nikule mabinya la imagine fetan sir ni sor na saya. How I know? Mungkin at that time niya mad. He mad that ia feto datunya mane mote. That's why. Dan ini masih problema saya naru gitu. Feto agora quando qualia quando basir ni standar mane sira sahare sira maka manas. Ema bahau mane fedo seria standar moris biar ita hetang itanya be parceira karek sesuai balance. That's normal. Standar tuh semua orang harus ada. Semua harus ada. So ya. Bahau ni lah ya mane mote sih. Hamus lah comprende sama ia feto malu dah selefong mane mote. Bahau ni lah ya. Lekar mane mote lah ya. Baru teng ya. Baru teng mak kodi halunya lah ya osang lah ya servisu. But mane mote lah ya, baru teng mah ya. Yeah, let's be real. Mane mote lah ya, baru teng. Iya. Baru teng. Iya. Hau kan satu kuliah nih, so que hau sebaru. Como sa hau pas satu live anto ya, teloke topik. Let's talk it. Anggap hau imnya moderadora. Ya. Mari bem bele hori musik ida mus makne tu bing ya. Ya, udang apa? Aku separuh dan ini bem kayu insight tu. Nene lah, seda dalam barang ita kuliah ema seolah-olah ita lah sadar kata ita mus lah perfect, ita mus sayusi inami. Ya, los keras exemplo mane baru ten servisu lah ya ikus feto husik fosala feto. Ya, agora next topic. Let's talk about widow woman. Hawari ita ni sociedade. Feto ne bema wang nai nga sa ami tanto mane masoe o feto ma foti decisão hori soe mane tamba sinti la confortável sinti la contenti na ia relação da ninha lara mai be dala bar sociedade fo sala bai ma feto tamba ne foti decisão hori husik ou tamba mane husiknya mai be ema nunca kuliah kona ba tamba sai da problema ne acontece dala bar problema ne acontece tamba mane selingkuh fo sala vale bane fe. Tamaha pernah kuliah tamaha pernah live konta hon história anto ia mani da tama dia sene konta kona história tirbinya nem se karek mantan fila fale main versi terbaik tesimu galai hela house kuliah ladne society moms bafeto la ferto ya bahau tamaha pernah ia kuliah live kuliah sobre sedama sala ia umakain ka udah always gorgeous thank you kuliah sobre problem ama mom, single mom, and also laos mane masoe ha me be ha ma foti desi jang ne beke toda ia mores ne hodi husik mane even though how dominya permat tapi hal besar husik tama tinang hitu bahau sinti sang itura sempre sala ele haku ko simo tolera buat barat tapi iku salah bele habesne la mane hotu to hanesana ba who say that mane hotu to hanesana ba hayya ofin tama ga aldo dobeng hau kuliah destroy ni be aku kuliah destroy la dia mane hotu to dobeng nah lahir mane hotu to lahir feto to ya mindset nama emi mindset lah nesa okay let's talk about this dalam bar sociedade gosta aku sabinya mindset like agora ne mane quando kuliah quando ba minne hanesang buat halimar ya let's talk about woman, a single mother, a single woman that decide to husik mane o mane mahusik may beda la barak sociedade fo sala ba ema feto. Tamasira kuliah sane. Tamasira kuliah sane ne tamba how pernah ia live how conta story sobre how nia which is I'm a content creator.
how to konta hanya be background. Suatu saat ini akan buka hanya background, ini akan kuliah dek lu usik hanya background ha kuliah saya sani ibu ha faktus ne be mak ha rasik mak kuliah usik putri dane putrinya oing dane laus putri da be ema teminaram putri me be maselu mak kuliah lah dek lu tama ama konten kreator jadi ha tes kuliah ema tes raten han background huli husan ibu so ya ha konta hanya kona ba hanya falya ya umakain bla 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 and there's a man who say this to me. Oh, mana mau selingkuh teman mana latene iha kamaleteng. Yeah, I know right? See? Yeah. Ha pernah sih mau komen dah sama bayarnya live. Husi emamane ha saya selifans ne my how. Bayang dia oh how fale umakain, fale mempertahankan umakain ne tambah amnerola sene tama mau pernah foto desi jam selingkuh lo selingkuh dalam ida ma BBB kesana bla bla but you know what emala fo salba mane fo salama ita feta it sounds crazy but this one is facts real ema fo sal ita feta just because ita foto desi jam tama ita sinti la confortável no sinti la contente ona yuma kain na ba e relação na ba mai be ema fo sala feta ema sala feto ema diang oh tambah olah tenu malarang oh tambah olah bonita oh tambah olah hadiah oh tambah olah dia ke kamalete oh tambah olah sanaba oh tambah sini mai be manungka kuliah mane mindset dan itu persija hadiah baik tani geração tir mai tang nanti hancur kalau begitu hancur mindset kayak gitu nah guys see this guy gay bob uma ki nih mana dalam rumah ya kamaleteng ladun dia karek hahaha another dumbass hare komen hafeng kuliah komen mindset das ni itu persija hadiah tuiru si ita inang o amang hadiah baitani uang sertuir mai para label ia jer sound stupid ass asne that guy hafeng kuliah sociedade sempre fosala vai me feto mas bem nunca hatu hari problema ne mais ne be hala fosala ba mane hala fosala ba feto mas bem sociedade ne dala barak langsung plak fai feto oh feto makasih ne sempre kuliah sne si agora hafeng loke topik dine ware tok ema balu ne be kuliah agora na ban ema tu tama kono bakama wow the mindset wow mama mindset hari makai ni halai bakama leten bahannya sesuatu apa kebutuhan biologi kebutuhan rumah tangga mabe ide liu de ne iya commitment loyal ne beta perse comprende mamalu de ne par ide kama leten ikus but are si emer na noi ne are hari makai ni halai banede are ne afeng kuliah that's why that's why mama that's why that's the problem